Idol Dennis, please come in. Nakasaganan sa Bulok at 7 nga pares nga manggundaway ti Katalang Bayan into no Sabado sa Panakaligid. Iti nagabulok at 2 nga anibersaryo iti Pagod Ilocos sa Norte. Una ni Mayor Rafi Benemérito Sinawen maditi Katalang Bayan nga Jaya iti lawag iti Pagod sa LGU para tanang iti panakatulong para kay Aga Prastaren nga dinababayan iti awit panagkasar iti Pagod Ilocos sa Norte. Iti ang kalman, timalan dito iti seminar para tanang tatalged nga naitigit kita panagden na do makapagkasar danton kuna si Mayor sa pulog suple nga mayon pa iti sila na iskapunan nga dito kumakam na sama pa mapalim na pwede kumakam magparehistro iti munisipyo. Nawawala yan na. Tumatog yan, Katalang Bayan. Kasama na tayo. May bangker na tayong nag-register na ikakasal natin. So, pumilipabol pa yung palista na. Habang malayo na itong February 14, magpalista natin. Mabayatan na nakasaya naman sila iti aktibidades iti Foundation Anniversary iti Pagod Sabado. May sapay iti paywalk iti baybay kada iti junior para palang kada iti apanang pagkabar iti national protest iti Pagod. Iti tema iti celebration iti dumatawen pangit palang iti tourism iti Pagod Ilocos Norte. So far, nakapagsimula naman na tayo ng mga programs natin for the weekend. So, February 14 yung Foundation Day. And ang main event natin dyan is yung fish tourism. Which is pagsimula na yung mga ibang lang. And hopefully sa gabi mismo, maraming activities. Sisimula yan ng fun run in the morning. Organized by our junior citizens. And marami pang mga events kami sa Barangay. So invite everyone who can join us to celebrate our founding here in Pagod. Nam nama iti Mayor Idol Lawrence, Idol Glenn, Idol iti tumabuno kada iti activities into no Sabado. Idol Ben Zanipio, Tatak, IFM. IFM News.